Lamsoko jotto naitong naibai absongno hainohai atukuri keriyaro kedengma salulo tini norong bagai kaisa ketal video to phaikya omongkha Northeast ni GK omo bwskango phaitongnai TPSC ni kwbangma exam ni bagai belakhino nangnai bwskangni ICDS Panchayat Executive Officer ni bagai to belakhino nangnai mo tai tini ni topics wngkha dams of Northeastern State o dams tongmani aboni jotto bumung chungnalinai bo state o kaibaswk tong tai mungrok jotono details khe nalinai phaidingkhe tini no session no chenglaini swkang joto bai absongno kisa koyo tini no chini channel ni video no puila nugui tongkha kisa bell icon chini subscribe khairidi tai like share bo khairidi asungno koyo tai omni PDF bo free mannai chini telegram channel bisingtwi o video ni description o link rirnai norokara habai chini telegram channel no follow khai free PDF download khaini mano phaidingkhe nalinai first state wngkha Arunachal Pradesh o kaibaswk dam tong aborok jang jotono nalinai tabo noide Arunachal Pradesh o kaitham main dam tongo o topics tambagi to bukhangke dams ni question rok TPSC ni kwbangma exam o phaijak already abon bagai bwskang ni exam rogo bo phaimano Arunachal ni dam number 1 o Ranganadi dam mung muitunar khang payo tai state number 2 o Dibang dam number 3 o Subansiri Lower dam omo Subansiri river ni sakao o dam next nalinai Assam o naji number 1 hongke Pagladia dam o Pagladia dam already exam o phaijak TPSC ni tai number 2 o tongo Khangdong dam number 3 Umrong dam number 4 o Subansiri Lower dam number 5 o Karbi Langpi dam kaisa norok naidi Assam o bo Subansiri Lower dam tongo Arunachal o bo Subansiri Lower dam tongo a dam ni dam abo kaisa dam no tangi omo rijak hangke o Subansiri Lower dam omo Arunachal o bo klaio Assam o bo klaio border o swnamjak omo suppose exam o phaikya hangke option Arunachal bo tongo Assam bo tongkha hangke bahai khe rwna hangke main hangke Assam o kwbang kuk o Subansiri Lower dam percentage kwbang kuk Assam phajing hingke Assam ma rwnai suppose Assam kwrwi hingke Arunachal simi option o tongkha hangke Arunachal rwkhangkhe no chaithanai Arunachal option o kwrwi hingke Assam ma rwnai next nalinai Manipur ni tamtam dam tong Khuga dam Tipaimok dam Khopam dam number 4 o Singda dam Thobal dam number 5 o next nalinai Meghalaya o Khangdong dam Kaidam Kulai dam Mongplang dam Minduleska dam Noakhailam dam Umiam dam Umtru dam o dam ni mungrok important exam ni bagai muituna nangnai tabuk nailinai Mizoram o Serloi dam Tuirial dam belakhin important mo Mizoram ni tabuk nailinai Nagaland ni hingke Doyang Heb dam kaisa no Tripura bo kaisa no Gumti Hydro dam Dumbur ni aboto chung joton saimano ese Tripura ni borok Sikkim ni tabuk Sikkim hingke Ranjit dam tai Rangpur dam Rongli dam tai Tista dam amorongkha important dams Northeastern State o je tongmani bwskango phaitongnai ICDS ni bagui jo Northeast ni GK rok belakhin important abon bagui o video swnamjakha norok omo haitebu Northeast ni GK Tripura ni GK tai current affairs ni video rok mannani bagui chini channel bai kwrwngui tongdi kisa bell icon chini subscribe khai tondi tai like share bo khairidi tini session asung nangkha.